Topon su tibes bejinge, kez bolgon jandım bar öldü. Kalayık ilap kaygırıp, neçen türkün er öldü. Attın belin üzülüp, erdin göz süzülüp. Kalayık ilap kan ilap, jatıp kalgan köbölük. Kumurskaday tizilip, oşolurdun içinde. Kez bolgondun bar öldü, kaynap jatkan Kıtayga. Karalanman kan öldü, kangan arlaş çabışıp. Kança sonun er öldü, kalkı inlip kaygırdı. Kıyındardan ayrıldı, haykırıp girip topustu. Neçen batırlar, acalı jet okuştu. Oşolurdun barısı, ölgönünden kalganın. Öçkönünden tamganın, haykölman azgabılan. Tusun tuğan urdurup, çаңды boğu vurdurup, arıstan tusun ornotup, баяғы өлгөнүнөн калганын өчкөнүнөн тамганын тутүбүнө топтотуп, өлгөндөрүн жоктотуп, Айкөлман азер экен, ушу турган бежинди камап койгон кез экен. Атаңдын көргү дүйнө, не бир сонун эр өлдү. Муруттарын сыйпайтып, ат өлүгү тоо болду. Муруттарын сыйпайтып, эр өлүгү зоо болду. Ат өлүгү тоо болду, коктуларга кан толду. Кытай кыргыз чабышы жер жүзүндө даң болду. Мына ошондо береки туу түбүнө топтотуп, өлгөндөрүн жоктотуп, ителгидей көзүнөн ирмеп жаш кетип, карагатта кайран көз, ошондо камчы бою жаш кетип, өлгөндөн калганы өңкөй кыргыз балдары. Жанарары мындан көп, атаңдын көргү дүйнө, мына ошондон Айкөлман азгабылан. Он башысын жидеми, он башы менен 100 башы, 50 башы, 1000 башы, барын жыйнап алганы. Алаган көзү чолпондой, айгуллагы калкандай, катагандын кан кошой, калкты эсепке ал деми, эштектердин жамгырчы, элди катка сал деми, эл эсебин ал деми, элди катка салганда, эл эсебин алганда, катагандын кан кошой, алдыда жүргөн кол баштап, бежинди көздө жол баштап, чоң урушту салганда катагандын кошойдун жарымчалык колу жок. Атаңдын көрү дүйнө шок, бүгүн барда эртең жок, ушундай экен дүйнө бок. Анын артын карасаң урумкан улуу көкбөрү, Айкөлман аз батырдын жанында жүргөн жөкөрү. Ободон жылдыз бос болгон Айкөлман аз батырга о дүйнөлүк дос болгон. Жарымчалык колу жок, эштектердин жамгырчы, андан далай жан өлгөн. О дүйнө жүзүн көрүптүр, Кытай менен чабышып далай жандар өлүптүр. Мына ошондо береки көкөтөйдүн бок мурун акырып кирип топузган. Ошондон ажал эле жетип аң ок учкан. Элемандын эртөштүк жок, атаңдын көрү дүйнө шок. Бер жагына караса 40 жорону жоктосо, кыран туган чунак жок. Ошондон ак балтанын ачубак жок. Айкөлман азгабылан булгордукту көргөндө, атаңдын көрү дүйнө караламан газапта. Кытай менен чабышкан, кан жутушкан азапта. Ак балтанын чубагы чын ажалы жеткенби, бөдөң өлүп кеткенби. Атаңдын көрү чубагын же колуна тирүү байланып,
Атаңның көрі Қытайға азыр кетіп айдалып, есен қанды шарына тірілей орғы салынып, қалың шорғы малынып, соры қатып қалғанбы, атаңның көрі құдүйні чуақты байлау алғанбы, деп ошонды баяқы Айкөл Манас қабылан тодон ұчқан чонташтай тұрған екен дүпілдеп, қарданып күпілдеп, ұрынларға то таппай, ұрысарға жо таппай, Айкөл Манас батырдың оң көзінен от шығып, сол көзінен чоқ шығып, қарданып күркіріп, күректей болған қашқатиш бөле-бөле чайнады, арстандай көзі жайнады. Айкөл Манас қабылан осы күнде қарасаң, көңілі бөлініп, таңғылайып атқанда, тараза жылдыз батқанда, тупаса да салғанда, елдің алды тұрғанда, ат үстінде барбайып, Аққұла менен Ерманас тұрған екен дардайып, алдындағың Аққұла желгенінде жел жетпейді, үстіндегі Манасқа алысқан менен ал жетпейді. Айкөл Манас қабылан қақаншындың бейжінге, аянбай дүрбі сал деле, ойлап қарап қал деле. Тет көз жетпеген алыста, көрсе көңіл бөлініп, орғы чаң шығат, орған чаңды қараса, Ақбалтаның ер чулақ, 40 жылын баш қылып, Манжылынғанның нес қара, мұны сондай батырды, азыр байлап алыптыр, кече күнгі ғазатқа, ошо күннің азапта, Ақбалтаның чулағы, ер екенін білгізіп, ечен қиын батырды, найзаменен бір мұстап, аттан ат жалына мінгізіп, ошо күнде қарачы, есен қанның шарынан, четпейжінің шарынан, жалғыз көздің еліне аға қырғын салыптыр. Манжының қанын нес қара, манжуға чейін барыптыр. Манжының қанын нес қара 40 жылын баш қылып, тірі байлап алыптыр. Ерді кемей неткені, ұшы тұрған бір-екі, нес қараны баш қылып, Айкөл Манас алдына тарту қылып келгені. Айкөл Манас көрген жерде қараса, бел-белінен бүктөтіп, ататына жүктөтіп, 40 жылдың барысын, нес қараны баш қылып, азыр бүктөп келіптір. Айкөл Манас батырға тарту қылып барсын, азыр жүктөп келіптір. Айкөл Манас көріптір, көрген жерде Манастың разы болу içinden Ақбалтаның чулағы, арстан берген будағы, деп ошентіп Ерманас қарданып қамынды, арыстанда чамынды, нес қараны көргенде башын кесіп алсам деп, жұтып қараққан, езеркегім алсам деп, екі көзі жайнады, қағалғадай қашқатиш, арыстандай чайнады. Айкөл Манас қабылан, ошо күнде қарачы, шілтегенде мүрт кеткен, шіберге қойсоң өрт кеткен, қараңғы түнде қызарған, ұрышты күнде ұзарған, қолындағы зұлпықыр сұру алып қынынан, башын кезіп чаварда, құрмандыққа таларда. Мұны ошондо нес қара, Ерманасты көргенде, тізесі жерге бүгіліп, келін болып жүгініп, қара тілін қайрады, қан Манастың алдында безілдеді сайрады. Ой, Айкөл Манас қабылан, башынды кезіп сен салсаң, қымындай саға пайда жоқ, өңші менден айла жоқ. Айткенінің себебі айланайын Ерманас, ұшы тұрған бейжінде салыны қорғын там елем, бақай сізге керек бі, бақайың чабар елем. Айланайын намаке, ұшы тұрған бұл жерде, четпейжінден шарына, есен қандай қанына, чоң бұйрықты салыңыз, андан кейін бір-екі алтын тағын алыңыз, алтын тажы киіңіз, алтын таққа мініңіз, қақаншындың бейжінден бір қандығын біліңіз. Айланайын Ерманас, айтқан сөзін біліңіз, ұшы тұрған Қытайға чоңға барды салыңыз, андан кейін алтын тағын алыңыз. Айтқан сөзге көнбесең алтын тағын бербесе, алдыңдағы нес қара анан еле башынан алыңыз. Деп ошоны ұққанда мақұл болбой Ерманас башын чап саларда, жанындағы баяқы алтын кемер құрчанған, айдай бетін нұр чалған, күміш кемер құрчанған, күндей бетін нұр чалған. Сепкілі жоқ қой көзді, ажызғандың алман бет, ошо күнде қарачы, чекері жоқ қой көзді, сепкілі жоқ нұр жүзді, ажызғандың жалғызы, ичетінен сұп көйнек, киіп келген демес пе, Қырғызстан елінен ички сырын алман бет, біліп келген демес пе, ошо күнде кем айтат,
Ermannaска бең айтат, айланайын Ерманнас, ушу бейжайдын тилин алалы, бул Нескара батырдың салыны коргон там эле, сен кандай батырдын, урмат кылган жан эле, ушул турган батырды тирүү байлап туралы, каканчындын бейжинге, чет бейжиндин ханына, сен кандын шарына, мында кабар салалы, андан кийин баякы алтын тагын алалы, Айкөл Маннас өзүңдү алтын тагын кийгизип, алтын такка мингизип, хан көтөрүп алалы, айткан сөзгө көнбөсө, ушул турган Нескара башын бөлө чабалы, курмандыкка чалалы, андан кийин Кытайга айкырым найза салалы, түп этектен тарталы, башын кезип жайлайлы, так төбөдөн басалы, деп ошондон Алмамбет албан түрлүү кеп салды. Муну уккандан Ерманнас макул болуп турганы, аттын озун бурганы, катаганын кан кошой, этчен кыйын сөз болсо, түйүнүн чечкен ер кошой, эрегишкен ер болсо, эсебин тапкан ер кошой, ала кандай кыргыздын терегисиң ер кошой, канча кыйын иш түшсө, керегисиң ер кошой, деп ошондон Ерманнас кошой абам келгин деп, бул кызыкты көргүн деп, ошол жерде турганда, катагандын кан кошой барын билип укканда, калың элге кеп айтат, айланайын калың журт, каканчындын бейжинге, капа түшсө башыңа, кайгырбасың баргын деп, ушут турган береки, жалгызмын деп бул жерден кейгенин барбагын, атаңның көрүү дүнүйө, кыйын туган эллериң, Кытай тилин билчиң бар, үстүңө темир зоот кийчиң бар, каканчындын бейжинге, айбалта мыктап чапчың бар, ушут турган бейжинге караңгыда сөз тапкан, капилнеттен көз тапкан, кыйын туган эриң бар, тенегейиң теңиң бар, деп ошентип айтканда, калың колдун барысы, ошо кызылдап барып басылды, эт бышымча токтолду, барар пенде жок болду, муну укканда баякы калың колдун барысы, камалышып турганда, каканчындын бейжинге, кабары катуу жан эле, барбаймын деп турганда, муну ошондо баякы калың элдин ичинен эштектердин жамгырчы акырын сүйлөп кеп айтат, Ерманнаска бең айтат, айланайын Ерманнас, кайнап жаткан Кытайга, бал менен оозун чайкаган, алыс тишти байкаган, көптү көргөн данышман, көзү көргөн алыстан, көп жыйындын ичинде жеке чыккан жарыштан, касиеттүү бакайган, бакай эле барбаса, андан башка ким барат, деп ошентип турганда, беске сайган немедей бесип кеттиң Ерманнас, чокмор менен чапкандай чочуп кеттиң Ерманнас, атаңның көрүү дүйнө, бул сөзүңдү ким уксун, ай караңгы түн уксун, андан бөлөк ким уксун, атаңның көрүү жамгырчы, ушут турган сөзүңдү, атаңның көрүү дүйнө, алды калың жер уксун, ушут турган ер бакай, элчиге бакай барганда, Кытай кармап албайбы, андан кийин буруттум, келсең келгин дебейби, бакайдын камын жебейби, андан кийин баякы Нескара менен бакайды айырбашкан албайбы, ала кандай аскыр кыз азап келең антиба калбайбы, касиеттүү бакайга кунунан адам жетеби, бакай кетсе элчиге, ошондо атаңдын көрүү жамгырчы башыңан айланып эле булутта кетебиң, деп ошентип турганда, Ерманнастын бул сөзүн элдин баарын эп көрдү, минтип жүрсө жамгырчы, кыйлап казапка салат деп, элдин баары жек көрдү. Муну ошондо баякы касиеттүү бакаган, калың колдун ичинен караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан, кыйын туган нерсиң деп, азыр мында келгин деп, атаңдын көрүү дүйнө, айткан сөзүн билгин деп, ушул турган береки, канча жүрсө жаңылбас, 70 түрлүү тил билген, 70 түрлүү эл билген, аргын кадын Ажыбай, азыр мында келгин деп, Ажыбайды чакырып, айланайын Назикке, каканчындын бейжинге, эсен кандын шаарына,
Esenкандын алдына чоңга барды салгын деп, элчи көзүң баргын деп, ошондон Ажыбайдын жиберди. Муну ошондо баякы Ажыбайдын жанына эки кемин жайлаган, эгиз карат байлаган, жарды жүрүп көбөйгөн, жарды жүрүп байыган, кум жыйылып таш болгон, куралган журтка баш болгон, эки кемин жайлаган, эгиз карат байлаган, эйбит кандын эрүрбү жолдош болуп баргын деп, Ажыбайдын жанына эрүрбүнү жөнөттү. Муну ошондон экишер элчиге азыр барганда, жолго чыгып калганда, кылкылдаган калың кол ошол жерде калганда, атаңдын көрүүдүн үйү эки элчи жолго салыптыр. Эрикпестен жол жүрүп, ата аябай мол жүрүп, каканчындын бежинге ошондо жакыныраак барыптыр. Жакыныраак калганда, Эсенкандын алтын так, тегереги чынарбак, барабанын урдуруп, барабан кулак тундуруп, атаңдын көрүң Эсенкан мунарга чыгып алыптыр. Эки элчини көргөндө жанындагы Коңгурбай айжаң жуңу баш болуп, калтырак басып калыптыр. Атаңдын көр кудүйнө Коңгурбай туруп күпүлдөп, ошондон Эскарандай батырды колго кетти азыр деп, ошондон Коңгурбай туруп күпүлдөп, Эскарадай батырды колго түшүп кетти деп Эсенканга кеп айтат. Мындай деп айтат, айланайын Эсенкан, азыр келген эки элчи, экөөм бирдей союоюн, өлдүм кылып коеюн, алаканда кыргыздын башына мүшкүл салайын, аркада Кытай элимди азыр жыйнап алайын, топ-топ Кытай элимди тоғын бузуп кыргызга чоң урушту салайын деп ошондо карачы көрсө көңүл бөлүнүп карданды Коңгурбай. Аны көргөн Эсенкан алаканын тас коюп, атаңдын көрүүдүн үйү күйбөгөнү күл болуп, ошо күндө карачы тура калып Эсенкан атаңдын көрүү Коңгурбай капкага кирип келгенде кыйын болуп каласың. Кече күнүң Алмамбет бул бежинден качканда акылыңдан шашты элең, ошондо капкага кирип качты элең, капкага кирип келгенде катын болуп каласың. Таңдын көрүү кудүйнө мында чыгып барганда катын болуп каласың, капкага кирип келгенде батыр болуп каласың деп ошондо баякы бузук кепти саласың деп ошондо Эсенкан түртүп ийди нар жакка, кагып ийди как жакка, карына чыдабай качып кетти Коңгурбай. Эрбенде белнести ашып кетти Коңгурбай, түп бежиндин шаарына, Караканда ханына ошондо качып кетти Коңгурбай. Муну ошондо береки карына чыдабай Коңгурбай качып кетиптир. Баягы Каракандын өзүнө азыр барып жетиптир. Баягы Ажыбайдай батырың азыр жетип барганда Эсенкандын ордосу суук киши кирбеген, эшик эпсиз тар экен. Атаңдын көрүү кудүйнө тусту жагын караса сыйкырчысы бар экен. Бир жерине караса ажыдар турат тартканы, бир жагына караса мергени турат атканы, бир жагына караса карына чыдабай каманы турат качырып, тустушунан батылдар турган экен жабылып. Ошо күндө Ажыбай алдындагы карт күрөң баса түшүп жорголуп, эси кетип эрүрбү Ажыбайга корголуп, атаңдын көрүү кудүйнө ары көздөй барганда тегереги чынарбак, ортосундан алтын так турган экен Эскара. Атаңдын көрүүдүн үйү турган экен Эсенкан айжаң жуңу жанында, күнжаң жуңуң алдында. Муну ошону караса көргөн жерде баякы көрүп туруп Ажыбай кара тилин кайрады. Кан Эсенкан алдында кайран ажың сайрады. Айкөл манас жер келди, тенегей тең келди, кармашканда Манаска канча кыйынган өлдү. Атаңдын көрүүдүн үйү Айкөл манас кабыллан, чет бежиндин шаарына кыйын тууган эр келди.
Kırk çorosu gelgende жердин бети термелди, кырк чоронун ичинде көңүл калкан ойногон, көк тұлпараты сойлогон, касиеттүү бакай бар, бер жагына карасаң, кырктын башы кыргылчал, мун ошондой дагы бар, аргынгандын ажубай, азыр келдиң алдыңа, кырк чородой бир эки батырлардан кабарды, азыр сизге салайын, айткан сөзүм айтайын, атаңдын көрүң эсен кан, ушул күндө байкасаң, жекени белге курчанган, жетсаңгытта элине жеке кирип кол салган, ажызгандын Алманбет алда келди Бейжиңге, алтымыштын артыгы, кырк чоронун кыйыны, сунгандын найза тартпаган, сумсайганын жазбаган, ажалдан коркуп качпаган, атаган аткул дүйнө, Эрманастын сыргагы, алда келди Бейжиңге, атаган дүнүйө, эми байкап карасаң, кырк чоросу тең келди, билтерисин кийгендер, бири миңге тийгендер, жарагын темир кийгендер, жалгыз санга тийгендер, баары келди Бейжиңге, айланайын бир эки, ушул турган карачы, эсен кандын алдында, кылкылдаган кол келди, Айкөл манна зор келди, Эрманат жайын сурасаң, эми байкап карасаң, карына чыдабай, ушул турган Кытайдын кез болгону кырылды, кара жерге тыгылды, өлүк тоодо үйүлдү, аттын белин үзүлдү, эрдин көзү сүзүлдү, жатып калып көлүк кумурчкадай тизилди, бек ошондо баякы айтып озун жыйганда, карына чыдабай, ордунан тура калып эсен кан, муну ошентип турганда, ошо күндө экелчи айтып турду безилдеп, кара тилин кайрады, кайран ажы батырың, эсен кандын алдында, мындай сайрады, эми байкап карасаң, көгүр рабис тоң кийген, көңүл асындың ат минген, ак балтанын чубагы, арстан бири будагы, азыр келди Бейжиңге, колунан келсе Бейжиңди, алтын тагын алам деп, атаңдын көрүү дүйнө, эсен кан кызы бурулча, муну ошонун алам деп, азыр келди бул жерге, Айжаңжың кызы бир мискаланы да олжоң алам деп, кырк чоронун баарысы кыргынды эле мыктаба салам деп.